Se bhór géadfáilte isteach an tróna go dtí Ollscoil Technoliaachta an iarhéisgur de Ceatharlach Cliath chun Mhic Shigiúir 2024 agus siad an Ollscoil an Coláiste Ollscoile ó Baile Átha Cliath ag Déardaoin Ollscoil Luimnigh an tróna mail bheogur cuasaí sa bhéidir go raibh couple nómad de bhail chuir ar an Átha Cliath agus iad teachtamach chun ard cathair le cuasaí Tráchtaire ach tá míid beag na galbhantá agus ní fada uinge chahabhisteach na pelle ar rachnóna tá jazz hí slachar íl faring an níos túisce going é sin glanta agus 8 nó 9 céim Celsius nó mar sin máise ag tús feabhra tróna jazz chun a bheith gimmert cluiche pelle. Well, caiimid súil chun ceang ar na fórna a bheith dul chun parc an tróna agus tá nóid le fuair Ollscoil Luimnigh. Se tá fuair láidir ránathe ag an manistóir sin é Declan Brúder agus an cúigur díag ag dul chun parc mar ráníoch níos túisce. Canar flehartí tá snús a chúldómh agus lína lán cúil láidir ó sa chabhar amach. Colm Moriarty an captéine go bhfuair trí fear Caildáir Mark Dempsey agus Célim Ceoistigh sa chúnge. Cín Glennon an a láidir ar fad ag bhfuair sé agus Bert Commas go láir na parc a Ollscoil Luimnigh. Cathrain ó Chiaí agus fear iarthar an chlár Brian McNamara. Tá tosathe den chéad scothach freisin. Bhí Paul Keaney ó Leitrim ar aus sa Cluiche Ceathrú Ceannis a cumáid súil comá ar Paul Walsh ó Bhrosna gúnta Chiaí Ciarán Downs agus an fearsigh sa chúnge ó Currafin na Gaillimhe Jack McCabe. Feiceann an son ar Iran Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus aon ahrúháin déanta ón bhuair na fógraíoch agus tugamidísin ar bail. Cillian Roachig tosnú sa cúldómh tróna anna chúlbáir is ar fear líse. Liam Smith, Rory Brickendon agus Darragh McIllarney atá in san lína lán cúil agus an tahrú sin déanta in san lína leath cúil. Níl an captéin Kieran Kennedy ó Bhaile Buadán na bhéine ar fáil agus ina áidsú tá an fearmhuoinechán Rhino túlaisteach in san bhorn. Sam Callanan agus Sean Coffey an bhirtelas lína leath cúil. Began Caiblann de Lár Park ar aus tróna Peter Duffy agus Jonathan Lynham ag seasamh an óid do Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus an son na tosa a ríist ar aus. Donnacha Gilmore, Diarmid Moriarty agus Ben O'Carroll an fear néamh bríd th neastómh ag gibhar Ceathardig agus fear contuirte eile ó bhuaine conaisiigh sa chúnge sin é Davy Garland. Se an slua ag bailú isteach an tróna agus an réiteoir tróna sin é fear Caildáir Brendan Cawley agus éis an mó ar a barcanis ag irig caithna pinganna dhéanamh agus an dá ar ag sína agus ag seara an tróna bhíidir an sa bhí Ollscoil Luimnigh an so go deas luach ach mar dermse mail de bhar cuasaí Tráchtaire ar bhaintear Átha Cliath teachtansa agus cílíonn sin bhfuil an cluiche chuir séir cúpla nómad ansa ach ní chuir sé isteach na macaráine ba cearcaimbeoh ard caibhlann tar fad ansa dar nó tróna agus an tarna cluiche canis lechanis é sin a dul raid níos déanaí in inis Queen Ollscoil Bhá Nuad agus Ollscoil Olle agus dar nó an cluiche canis be sé sin arsúil dé cédaín se chun i drálaí cluiche bheith le feiscin beo ar TG Ceathair. Ní fad uin cabhaisteach a bardung fécint ar na tróna agus ar na cóngur a thóg an dá ar an contact go dtí an cluiche lechanis. Agus tá nóid le Coláiste na Ollscoile Baile Átha Cliath ar dús. I chéad bhát a bhí anna bhuaá a gona Ollscoil Technoliaachta an Atlantic sé sin ceann na Gaillimhe héna fithedóla héna cuaig. An son bua éasca go maitharíist in san chéad bhát eile a gona Ollscoil Olle. Héna 30 le héna 8 agus iad son cálathe ina hiag sin don cluiche Ceathrú Ceannis i gona Ollscoil na Gaillimhe. Cluiche a bhí dín go maithir sa chéad le agus iad taobh hir ag an rise héna 3 i gona náda cethir ach ard thespántas in san tarna tréimhse agus thugadidir an lá leotha ag deire héna cethir i gona héna 6. Sár thespántas tarna le go háirithe ag le héadí Luke Brnach. An son ar dé bheile Ollscoil Luimnigh sa chéad bhata bhí bua éas go ríist cosisiúd ar Ollscoil Technoliaachta an Atlantic ó dhún na ngáil 3 i gona náda 8 agus an son bua de aon chúlín amháin ar Ollscoil Bhá Nuad sa tarna bhata 8 an aige 7. Ceathrú Ceannis an son bhíidir le DCU dóchas éiring bhí anna chaibhlann tar fad cluiche bhí arsúil in Ollscoil Luimnigh thugadidir an lálótha aon chúlín amháin atra ag deire náda Ceathardig i gona héin a 10 agus cílíonn sé sin máiseach bhfuil an dá iarantá cáilethe don cluiche lechanis de churn Mhic Shigiúir 2024. Nis dá iar na meisteach in Cearcail an na focail learnacha a bheith chollaí chéile cabhaisteach an fel an son gan bhaile agus Brendan Cawley ó Caildáire a bheith i bhail cuasaí an tróna mar dermse i léir agus páchaí an tróna deas ag tús feabhar agus an farc anna bha an Ión go raibh báisteach bhí tram golóir roch na hí agus ar
Madden going ach sin imethe agus gachart mar dermse Olive an so Tróna. Ollscoil Luimnigh cafna gansa bána agus an son an Ollscoil an Coláiste Ollscoile ó Baile Átha Cliath an ceann dú ghorma á chaf a cosisiún. Áit mar dermse is canis an dúis atá annas na bútóirí bhí Ollscoil Luimnigh ann godain an nora chaileidir a gine Coláiste na Ollscoile Corcaigh tréis ann breise an bhear na balú atra agus craobh darnó agus corn nar bhúidir riomh golóir craobh go búite ag an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath ceantarnach siar an 2008 ach ceithre craobh agus trucha ar fad atá cosisiúd. Inis an fel Catún Orda agus céad glúiseacht an son ag maintar Átha Cliath iad ag irid tús maith chuir le cuasaí an son cean son imisteach sa cúnge brú an son scuile an réiteoir leis ag irid cé chuirteach có fada le Ben ó Carl fear néamh bríd pas cliste ag a siúdaisteach dí Diarmid Moriarty agus Sigerson Cup agus an cean sa chlártha Haran Trasnán gan a couple of second cat an sa tús maith ag an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Agus fad golóir leis a ceann son ríist Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath an tosaigh báthháin eile an ceann sa Moriarty an fear yaimsigh céad cúlín dómhan son leis go fada le Peter Duffy leis rán ar dheis agus ar clé raníonn sé teacht an seosa go dtí Seán Coffey fear na mí pas cliste go deire Aaron Lynch ar náis agus seansar cúlín eile ag Dara Craig Coláiste captéanach an ceann son na mithe díreach ar thaobh na lámha deise agus ar fóiríach go dtí seo fiúsa céad nómad le feiscint go bhfuil fán cinnte ar Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath ceann son na bhuacant an cicamach sin tu go leotha ag Ollscoil Luimnigh. Biste géirigh socrúisteach in san cluiche agus scór a chaimisiú Deachratíonn son brúis amach go dtíon taobh lína ag go deire rana golóir ag Ollscoil Luimnigh go deire tucha sé dtíon taobh sudden farc ag fanacht dómh an son tá Sean MacDonald sin fear chorcaí ó Baile ach ní léon ceist féh cos chuirteach an son agus Coláiste agus Cicéir ag Ollscoil Luimnigh. Is deis go tarntar chóscóir tá ag súil go méid annach haimhantar fad idir na fórna an sa Tróna tá Cicéir seo le bheith tógh ag Paul Keaney fuair sé cúlín sa cléthe ceathrú canis agus ceiricáin a son ó chiic na séire fear atá crainn go maith ach an ceann son íon ceannas fosa ach mar derm sin ní léon chuig chuirteach na machar cuasaí in ord an son le Keaney an ceann son ag Turlingt agus ag a deire Haran Trasnán sár cúlín an son ag fear lítrama agus tá idir cóscór. Cicamach dtíon taobh son agus cumádtha leistigh an son ag Liam Smith. Bisteis an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath dul ar an ansin ceann sa sleamhníonn sé isteach an son bhí Ollscoil Luimnigh gíreach é cearr amach níor dhearraigh leo agus tá deis a gcónaí an sa ag Dara Craig ag a deire agus tá an ceann sa Haran Trasnán bhíon chéad ceann aige ar fóiríl ach fear Ross cumán an son ag aimsiú cúlín maith agus sin adul scór ar scór an táid tús na himmartha. Leis an cicamach le teacht ó Conor Flaherty ó Baile Clár na Gaillimhe sin in cúlbáire tá ag Ollscoil Luimnigh im lína agus taobh hail rán heile sé cicamach áras a sciúrnach ag a deire smacht a go háling an son agus deis ag Ollscoil Luimnigh Tráchtaire an ansaí pas cliste ó Daniel Walsh an son isteach sa cúnge Brian McNamara fear an chlár ó chuair an chlár ag irid sin na smachtú féhrú a gcónaí an son deire raibh sé siar agus Frank Irwin Carllow agus isteach sa lárnis rán a golóir an son ag Ollscoil Luimnigh cinn tú mentar Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath fád ag titim siar gabh leis chun an ceann sa chosint Ollscoil Luimnigh ar an ansaí Cian Glennon Ross cumán an pas go dtí Dara Cashman leis seo cuairmint a bhad níos fearr Ollscoil Luimnigh ach féach arís an cosint atá ann bós a gcóir amach ríis caiisi dul siar an son agus tá Beartown i teacht chun an roch seo a thosnú arís Frank Irwin arís
Far os na Stefánig Míchéal an Átha agus beidir bhfuil oscailt éigent inis ag Ollscoil Luimnigh an réiteoir scuile leis bhfuil Coláiste níle d'irse ach anna chosint ar fad siar ag Carllow an son bhí Diarmaid Moriarty agus deis inis ag an Coláiste Ollscoile teachtamach a rís. Cummart an taobh líne agus ag deir bhí cos agus an líród nó lad an líród réon chuma Har an líne agus an muir howlan son a rá gur kick taobh líne bheith ann a bhábhar Ollscoil Luimnigh. Is dó an aige héin. Diarmaid Moriarty agus Paul Keane ag freagart agus an son Dara Craig. Chur Coláiste Ollscoile baile Cliath cúlín chun na maithas an sá ag tús na himmarthe is an cúlbáre. Conor Flaherty. Nós is tuchtá cúlbáirí tamlína nós is breála chu teachtamach agus a bheith ar an ansaí agus fear breise beidir háirteach nuair imíon rudaí ar stré. Berger inis is a ríist ar seachúing inis Colm Moriarty. Réiteoir scuile leis an immert an son agus tá deis agus kick séir agus fuiisih ceann sa tóca go mar. Rís sciúran an fel an farc agus an drumchle fluch. Gan a bheith sleán ach fluch is tóca tréis. Faring a bhí going níos túisce deis inis ag Derek Cashman teachtamach a rís. Fará trasna. Ollscoil Luimnigh le sellh about one ellen pass go háling is seach fáil le Frank Irwin agus tá deis ag fear bhuió tá cabhairh tá stáil trúr mór haimpe le ag deir siirtí Cashman agus seansa go siúd bearna éigean to Lorg an son Shane Ómad Caite an so ag gahar le Cashman fé bhrú nóir bhúil sin ceann son ach ag deire é sin imime haach agus cúgvéidir agus dahad a bheith ann ag deire ach na costa buinte an son nuair a chuir sin ceann son isteach agus cuma beag deis eile an son acu leis an cúgvéidir agus dahad. Tuirce teachta seach an taobh líne dar nó i gceannas ar Ollscoil Luimnigh tá fear Luimnigh féin Declan Brúder agus an son ar taobh eile John Dively i gceannas ar an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. Nis fágad siad an ceann fé Ciarán Downs. Péir de chúlín teachtan sechatas ceathrú ceanna sige. Agus deis inis leis an cúgvéidir agus dahad na fór na hairnt ar chóscóir an tarna about an so tránóna. Leis an réiteoir tíreach I cinn tú go bhfuil gachtain is an áit ceart seachúing inis Ciarán Downs. Ceansa, well, tá irdeacht golóir ann ach an cúlbáir dul an áirte brúiste an son agus tá sé críicne steach sa líontán bhí deis beidir é sin na glanatán cúlúach sin take an son d'Ollscoil Luimnigh agus well is scór cinúché sin denim semach go ribhar hain diag Paul Keane fóré an fór an tangahála go deire ach tá an cúl sin aimsethe agus scór cinúnach gan éon ceist. Och nómad caite agus Ollscoil Luimnigh gafa chun tosig héin a héin gona náda dó. Mar derm se cúcan cúlbáire in ard an son Cillian Roach. Bhí sé idir gá chóirla beidir ligand an iireach dul Haran Seasnán nó brethir ach ag deir hurling agus bhí deis ag Ollscoil Luimnigh é críoch nó isteach in sa líontán seachúing inis Diarmaid Moriarty ach tá céimeanna sa mreis an son tóca agus gacrad inis le cúpla nómad ag dul a bhábhar Ollscoil Luimnigh tá siad browsach tá siad tapping ní léon cheist fé. Sure Dave so tá Sean McDonald ag glórig na peile ach rá agus bóthar eile tócaisteach in san cúnge ar Dave Howland bháiste inis tá nó ag titim an so I Ceatharlach. Ollscoil Luimnigh fós ar an ansaí. Búr cosantóirí Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath le cúpla nómad anús agus anna obair a dhéanamh an son ag Paul Keane agus an ceansa well bhí míán son ach níl an contúir glanta agus tá an ceann son ag deire imethe ar fóríl an chéadíir tá mithir stré an son ag Ollscoil Luimnigh ach tá siad contúirte go cinnt an son I meas na dosa é nuair bhín sellh acu. Leis an cúil sin ar bheith cinúnach tús mága cinnte ag Ollscoil Luimnigh.
Fragra Egan, Trishan Coolaiste Ollscoile. Ben O'Carroll, Farnave Breed, Cademar Vlina View Coshu, Darno Míchéal, Glecanish here, no serve, look all James on Colin Moriarty. Shell of her Nash, I can Coláiste Ollscoile, Baile Cliath. Go here on a Chorham. Nava agus an Euler fella immer chun Ben O'Carroll Reach hosting session Gluúiseacht Déardaoin agus tá Desher scoring counts on the Dulles dock ag Turling dock Egadera her haven and love Desha agus an Tarna Eric de Mihir Stray on son vi chance godain ag Davy Garland and Tarna Eric nish Stray ag an Coláiste Ollscoile Baile Cliath. Cool Barle Shell about one Ella Connor Flaherty. Cool Shin Trish. Mishnaka Hartov, a Kaishid better couple. Canella Corlish Bruin son. Okay, get there, Jane to come out, Tráchtaire. Les Shell, Frank Irwin. In Nomadi Gaulavacata, Agus Cool Shin in Orir and Diffriot Idrinaforin and so. Rock known at Dublin Olcus, oh, hey, Weimstria. Dísha dá ar an fíoch for Lávan Uachtar gáil Siachún Ollscoil Luimnigh reached. Paul Walsh. Our national son Gadi Derek Cashman. Spás a Sigerson agus a Chachan Tosigton captain Shane Mark Dempsey. Dean Cliath. Sure, can check the shot. Own Dave Lena. Shellevans on a Cathal Ryan. Pass sin gan of Unta agus Shell Boot her Nash. Egg on Coláiste Ollscoile. Oh, Valle Átha Clígus Desh Shoot Tráchtaire Trey Ben O'Carroll. Loosenish in some Gluúiseacht. Shachuing Ryan O'Toole. For Átha Clígus agus pass alling a shot and so David Garland. Chance Garland and Illing on a year. Egadera. On that Coola Boolta on son agus and counts on a Tráchtaire Tá Far Limini Shinta. Sinead Célim Kyo agus an Kicksair Dullah over Ollscoil Luimnigh ach bhí chance únt gan son ag David Garland ach Egadera an Cúla an Diffricht idir Eishin agus Coolí na Chlárú. Ollscoil Luimnigh tacht about one ella tar known Hamana ag immert in san Cliath anish an tacht an Siachún ag Gordon Mhic Shigiúir. Sin ceann Hamana agus ba siad le Ollscoil na Gaillimhe ach tá siad ar fad dír an so Tráchtaire ar an Cliath Pelle agus iad ag irid dul her Nash Jean Craves ar no Crave a fegur siúla Drálaí DK Dín Siachúin. Célim Kyo san Pirsig Ross come on. Derek Cashman could bá Shell a siúd an so Tráchtaire. Ar Nash Cashman. Cool Bar reached, more terms just brawl less Tráchtaire Connor Flaherty. Structure Nehmer better begoni nís far Gadisha ag Ollscoil Luimnigh agus Montreal Clia better Girig Brisha a gáil de Tráchtaire agus Tráchtaire scorna Garishis Trin and Lawrence on a lawn tossy Shnick here on Downs. Oh Hill Vihil Guntain Clár Vianna Vlina Coshuad Guntain Clár tá Coláiste Ellens on Fecahagan Ray Tour agus Kicksair Brunta agus Some Gorbay Downs Féin Hogan Council. Ienig Fogashay Fé Paul Keeney. Can Garrett Hoka Gashood. Na Brosha Mach Egadera. Only Ruffin Sula Bedrick Farah Ern Bell. Egadera. And Schliegant Irene Le Ollscoil Luimnigh Shelleva Kamad. Her national son Gadi Kieran Downs. Idin Tave Sudden Fork. Derek Cashman a reached. Round a Lashtig. Iling a Tachni Skera. Her national Cashman. Jacqueline MacDonald. Stachs a Laura Peter Deshan so score pass clished alling Shakti Kieran Downs agus Coimertún took gan in Kestig Ollscoil Luimnigh Gaffa Coolín Contosig. Shane Omid on Urger Yaim Sheether and Cool Kieran Downs. Her Clárna Scornish Haina Do gonna nod a Do. Cool Shin and Diffricht Idrina Forna.
Befrála Coláiste Ollscoile Baile Cliath Coolína aimimsú nó scór éigent mar níl éon scór aimimse ón tríú nómad agus tamil fad é sin bhí cúpla seansa cá ach beidir goil deis agus oscailt éigent inis. Anna chosint ag Ollscoil Luimnigh ceansa blochailta, leabhlochailta I bro séach ag deire agus Ollscoil Luimnigh teachtamach a rís láh an ard an son híl me. Réiteoir sásta ligant an nimmer dul raig. Ach mar derm sin cool sin ag Paul Keeney. Difriocht idir na fórnan sa I Ceatharlach ceann cliste mar immerstachan sa go dtíon cúnge smacht a go háling an son ag Ciarán Downs fear an chlár Garisach fear leisig de deis an sár cúil eile an ceann san immerstach Míchéal agus ag deire Haran Chasnánach bhí contúirteile an son a ríist deis cúil eile ach ag deire caithfidh Jack McCabe a bheith sásta an cúlín a bheith chláirthaige agus ceithre cúlín inis mar Araspar. Chur finna na Gaillimhe. Sin hin a dó stíigh chéile inis ag Ollscoil Luimnigh. Hin a trí go siútar clár na scór. Nád a dó tá ag a géalaí chóiric an sa Tráchtaire agus scór ag tastal go dó inis. Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath beidir goil oscailt éigent an son. Is cinntiúil brúatá teachta Ollscoil Luimnigh seanna Cleachta ar an mó gosanta seo. Nis ga sé teachtaín taobh sut an fort, beidir bhfuil seansan son ag an lán tosaí sin é Ben Ó Carllow a iirecht a ríist ar thaobh na lámh a clé agus an tríú iirecht inis a mithir stré. Ní héanach bhfuil na seansanna nó seilbhá tá go dain ach go dtí seo an sa Tráchtaire. Trí ceann díreachtaí sa céad ceathrú uair clé a mithir stré. Ollscoil Luimnigh teacht ríist. Calíisian son, níl a turn réiteoir bhfuil tá brúan son ar Mark Dempsey se le bh thart uaig tá sé caiilte ag deire agus th naisian son ag Darragh Craig. Donncha Gilmore, féhrú a rí leis an se le bh chamád ag iarán ag deire sé neistí Darragh Craig fear thosa go clúise ceann contúirte go misteach an son ach an fód seasta go maithiste ann ag lína lán chúil Ollscoil Luimnigh agus deise go son teachta amach a ríis pe ag fás cinnte thaobh misneige. Sa smacht a ríist agus Daniel Walsh a teachtamach fear Kyle Mhuire Íomhreachán iarthar an chláir an fel go láidir dar nó sa chuid sin den tír agus craobh an na mún agus mar sin imar chu siúd na seinse thar na blianta seachuing Ollscoil Luimnigh. Ríist isteach go dtí Jack McCabe. Berta tá Lord na pelle agus sin an difríocht is socha fear atá ag Lord na Líróda agus a gírig teachtar chlár na scór ag deire gan cuine Cashman de ciúis na bróga. An ceann son a Mhic Shigiúir agus Haran Chasnánach an son ag Darragh Cashman beidir cúlín an clé go dtí seo aige. Agus Ollscoil Luimnigh a bhfad níos fearr go dtí seo. Héann Carl in nád a dó. Cúlín de Araspar oscailte agus cúil sin mar derm se teachtar 8 nómad ag Paul Keeney. Leis an Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath scóir tastal go tubh in áir riire agus stadáir sem mar níl scór aimimsethe a cá le ceathrú uair a clig. Ní héanach ribh na deisina cá an ceann san meisteach agus an mar an tasach tóca stig an son agus beag deisicha tart fé dhéon cúlín sin fear thógaigh an ceanta ná fear na mí ar an Lynch agus scóir tastal. Lynch búlta go maith again na muir ag fear agus a sin níos fearr. Ceanna hastig agus an mark sin tóca agus scór tóca ag Aaron Lynch. Ceithre cúlín na ríist athra. Cuimhnigh in san ceathrú ceannis go raibh an Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath go mór taobh, well ní go mór taobh here ach bhíidir lá go más sa chéad le agus iad héanna trí le nád a ceathair chun Derek ach sa tarna tréimh se thugad ar sár haspáintas ar bhadútha agus ag deire 8 gúlín bhí idir iad agus Ollscoil na Gaillimhe agus cílín se sin na bhfuil an bhearna sin ró ó ghana nó ró olcdó go fólinn ceann an meisteach sa cúnga smacht an son ag Jack McCabe tá sé
Again, Command Ollscoil Luimnigh and such unknown and pass Shachtin Farlar Park Cathal Ryan. Ryan and pass the Coog Deshans up at Cool Ellen Counts and Mishak. Oh, block Alta Agus Begir Coog Feather Gustahidella. Ollscoil Luimnigh ag Triel na Coolshina Vintamach and such unknown. Counts up Cousin to Gama. Beg chance Ellenish Eric Coog Feather Gustahid. Den over the couple of seconds. Focus Ceatharlach. In a Carllow nod 3. Chance Ungik Coolfeder agus Dahid. Faris Barshin a Heen a Mach agus Shin Hastin Darno o Ollscoil Luimnigh. Mhic son ag Frank Irwin a Carish and Cool Barton of Command son Cillian Roach Shach Gdi Alova agus Vishe Law Nobiltation Smachdu agus Desh Tráchtaire Carish. Here's Stray agus another Simula Stoke of Ollscoil Luimnigh ag Maller Tuid son of in a Vile na kicking a Sarah agus Átha Cúga agus Martian being Downs ag Playlo being Keeney ag Playloha agus Mark Nickmer and son. Vi Frank Irwin ag Playlo Choma agus is man rodation gekinta a chornta is ma better dinner one around Ugas and Mishnach Kamadlo a Cardeva a chance score better Aaron Lynch le shell pass Cliath Mackenso to Dermot Moriarty Illing Ger Gamahig Moriarty a can count son Imma Haran Chasnon for Shane Chéad Coolín sa Cliath on Tarna count Clark a shoot and ish farna me agus Ibrahim Sulni Latra ach ein Chulawan Go Coolín on the Varan son in Coláiste Ollscoile of Cliath. She kick Machli Chachto Connor Flaherty. Derek she's treating Laura Hainshay, Agus and Council. Ibrin Shay in a Volver, Agus Shachuing and Coláiste Ollscoile, a Tacht Bout one Ellet, Hashidik Fiausu and Dachulin Dernan Trish Mishnaka Hartum, Shansanishig, Aaron Lynch and Countson, Emehanorda, Haran Chasnon, Shin Shri Coolín Unta Castigi Kayla, Eg Coláiste Ollscoile, Ovalia Átha Cliath, Agus and Countson, Tarnicount, Eg Aaron Lynch, Agus Ibrahim Nasul, Vjarna Shisti, Go Coolín. In the Carllow nod a Cuig, ach Míchéal Fiogan so Coláiste Tastal o Ollscoil Luimnigh, agus an Raitor Brendan Cawley o Chael Dara Sauce that Ligan to Nimrod stop and son of second. Coláiste ag Tastal and son agus Dim Shemach or Bay iver Carcalum Kyo. So Shinta and son ach beg and Coláiste Ollscoile o Baile Harry Sauce the 3 Coolín. Ashig the Carnómada Aaron Lynch, Dermot Moriarty agus Lynch Arish, agus an Vjarna Shisti Go Coolín. Shach Nomad agus pay made on Cut of Gorta a chur for leis atá focus I Ceatharlach. She give her Cardi Vishinton son Sinead Kieran Downs. Eshin Harnash Erna Costa agus an Kickamakadine Tave Sutton Forkin Orda Hainshid Congerton Lena Kamad Hilash Dickinson ag Dara Craig. Shansanishig Aaron Lynch. Go Coolín Lashig the Coog Nomad again. Mishnach is Monish. In Coláiste Ollscoile. It's Kinton on a passing Ben O'Carroll. Jackson Cooney, Getty Garland, Cormant Anna Vanish. Tashidik Fiausu, Nilain Kesh Fay. Deshinishik Ben O'Carroll. Tashe Pluch, the Stiganson, Nilain Kesh Fay. Kick Sair, Tailte, Agus Tailte Gamahanson, in Coláiste Ollscoile of Átha Cliath. Agus Deshika and Vjarnis, Lou, Hurrid, and Reforn, and so. Queen Hike Turva, Higuig and such on Mohammed Cochram, Dara and Himmerha, Gamemid Aduldia and Brescia. I guess that's on the Forna Anna Hunger her fraud. Ericsson and Mihishtak egg Garland, Agus Clarha, Haran Chasnon and son. Score Magus Illing Gair Gama. Agus Kilin Shishin and Ish, and Vjarna is Lou Idrina Forna. Ollscoil Luimnigh favour
The couple of number news gachra the dull in a quinn on so Trónóna tá Coláiste Níl Deardaoin réiteoir tá Ollscoiltí and so Garland the dullistach. Shelf a gehegoni agus an pass ge clishistach and so Dini ag fnacht a mar Cliath fad na talúna hen and count mas for the Tangawali in a flesh. Oh vi Shanson son ag ben ho Carl. Okay get Derrit on counts on a mehamach. Vi Shanson son better cool ach fuish in Ollscoil Luimnigh. Imma her haven a law of addition carru counter for real. Agus fuish of Gakintation. Haina Carllow nád a sé níl Átha ein cúlí na bháin agus sin an dul seach cúg nó Deardaoin insan Míchéal tá Ollscoil Luimnigh féhrút an ceire cúlín Deardaoin ceannastig chéile aimsethe ag an Coláiste Ollscoile ó Baile Átha Cliath so cuid ar náise Ollscoil Luimnigh. Paul Keeney scored tastáil inis cní de hocrú. Bruin son Dave Howell. Derrit counts on the Haran Lena. Let's kick Dave Lena vegan. For Sheen agus Mile Vux Cliath son or fag. Couple of seconds good to measure her Nash Erna Cossa. After making to go make Bonnet store. Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath John Dively go me sé Harvey sauce listen to sponsors a couple of nomad news. Cara Coolín Aimshe Aaron Lynch le gá ceann Moriarty le ceann eile agus an ceann Deardaoin con kick Sarah Garland Míchéal nachhfuil idir na fórna ach ein Coolín amháin agus cuinig. Seach nomad hin go raibh cúi Coolín Átha. Má sé an bhearna dúnta seach amach. Kick Dave Lena le tacht. Donncha Gilmore. Chuéis na seoltanis. Le fearh na hard carach agus $10 an ounce níl fána ar fiú go deochach fad le hama ag stad áir se mar go bhfuil rihan ráiseá le cúig nómana nús pas cliste tata seach an son ó Diarmaid Moriarty seach sa cúnga smachta bhfuil cos imisteach an son so gribh cos imisteach an son agus Coláiste feicethe ag Brendan Cawley agus Deardaoin se go sin a bhogaisteach pí sin agus deis níos fosa. Ag Deardaoin ag Aaron Lynch go chúlín aimse gotí so Trónóna agus seantanis na fórna a chothramú Derek Craig. Can so Hogan on the lava. Réiteoir third Falorov. The Maror ó Ollscoil Luimnigh an son agus Siáán her nasa going. Deis ag Craig. Far Russ come on for se cúlín níos túisce tan ceann éasca agus éasca come on í léon strón á strainer. Council Haran Trasnonic Derek Craig agus an tarna bout an so Trónóna tána fórna ar chó scór. Here we go, UCD. Peter, step back, Peter, step back. Hina cahar ag Ollscoil Luimnigh nád a seach ag Coláiste Ollscoile ó Baile Átha Cliath agus cílín sé sin golamid gob ar gob an so ar chlár na scór. I Ceatharlach an bháisteach sin stoppa agus anna chaimhlant in áirí ar hosnig Ollscoil Luimnigh anna bhá ach le seach nó hoch nómad an nús. Tá fios ón díal tacha ar immert an Coláiste Ollscoile. Sin taobh so Frank Irwin. Fear bhuió. Pastor an son. Cian Glennon. Russ come on. Spála scóir a chaimsú rih an brise. If on go no to go am falk agus no na go le Carllow Dearing Flaherty in se teach amach na cool is bra le sin éanamh. Geall go haine in san lech seo den far ag stad seo. Urban a ríist. Os na Stefánig i méil an átha gúnta bhuión. Pass isteach an son Derek Cashman an Kirkiag. Isteach go fad an isle Paul Walsh agus Bruin son ar siúd siúr mór heimpel. Dint go más se le bh an son. Fachel on Dave Lena a chóirsáil agus tille a chóirsáile well right for machnistí Conor Flaherty reached agus níos tá hainge beagnach leistit an lína da a cuaig in san taobh sudden fark Trídan Lawrence on Brian McNamara Dacartí ag ghorda an son ag Cian Glennon shall have come out ag Ollscoil Luimnigh McNamara reached Ternashtí Flaherty agus a chóirsáil dín taobh sudden fark Is tríálaigh Frank Irwin dolisteach, cúngur éigean a gaimsú.
Oh, Council to Hughes broke a brilliant chain. Machan son agus Shelf come out and saw ag Dara Cashman, Eric Gary Owen and Council Turling Oig, Imel Carnoga, ag a Dara Trish, Shanson a Galoran son, Council Glanta, ag Coláiste Ollscoile Vaile, Cliath Chance go shoot, Tráchtaire announce. 5 seconds to go now, the Martian focus Ceatharlach, big moment to go to Carllow, agus Desh. Coláiste Ollscoile Beidir, Cúlín Nuho, a Gaimsú, a Hurricane Tosaki, Tá Coláiste and Senator Brendan Cawley, agus Arúla Vedenta Choma, for Fehdo, a Tráchtaire, Sinead Cormac Egan, agus Címid again second K, ag Fágant na Parca, Tá Egan a Tráchtaire, agus Mardermisha, Arú. Drisleáin, Déardaoin son ag Coláiste Ollscoile, Baile Cliath. Nasúlar fad an Eric seo Chiigséir. Tá man is an cútamh gortas Ceatharlach na fórna chóscóir an tarna bhauta. Deisianis ag Coláiste Ollscoile dul chun tosaigh beidir dul isteachtaí na seamraí festis agus tharraigh sé sin anna fisneach dómh gan éon ceist. Eric Garland over Cliath Stolam, Shagas a Vader Clay and son. Kugu Eric Mashat Hamiher for Ilachas Ceatharlach. Agus Shing Dulta Betnok Nomad Haran Chukas Ceatharlach and so in honored Cláiste Technoliacht Ceatharlach. Sular Fad Brendan Cawley and Ray Torrance Tranona. Darsha Immerton Ella, Connor Flaherty Lishikikamach. Shats don't make chance on Ella Norda Hainsheed. Shansig Dara Craig. Tráchtaire announce. Smacht go hauling a Stigan son. Ag Lynch. Acting Cliath. Shanson son ag Dermot Moriarty. Go Cúlín níos túisce Shancer Cúlín ella. Ag Dermot Moriarty. Oh, Sir Eric and son. Drisleáin ag Dermot Moriarty. And Tríú Cúlín ag Fearna Mí. Agus gan Cuine Beidir. An Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath Gaffa Cúlín chun tosaigh sa héna chathair i gcuine nád a hocht. Sam nach fada únganis sé a fadóga le haman sa agus réitor ag fearra uairdor ach tá cicamháin na teacht ó Conor Flaherty ach tá adó lehama sé a ránómad Haran Chuka cat an sa ach tá héin dó trí tá sé Cúlín na stíigi chéile aimsethe ag an Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath 8 nóiméad bhí Ollscoil Luimnigh Cúlín chun tosaigh héna chathair le nád a dó an cúil sin na Tráchtaire 8 nóiméad ó Paul Keaney ach le 10 nóiméad an isnú mar sin forlámhas omláin ag an Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath an scór dearnach ag Dermot Moriarty a chilín go bhfuil siad dul isteach go dtí san seomraí festis an sa Cúlín chun amach an scór le haman sa ag Ceatharlach Coláiste na Ollscoile Baile Cliath nád a hocht Ollscoil Luimnigh héna chathair fannig I ling Búg feint an Ceatharlach teacht agus action ille an tarna lehan sin. Firstach go fada le Ben ó Carl Farnave Breed pass cliste ag a siúd isteach go dtí Dermot Moriarty agus Shancer Cúlín agus an count sa clártha Haran Chasnán níor Yari Cló agus tá deis a gcónaí an sa ag Dara Craig ag a Dara agus tá an count sa Haran Chasnán Downs. Countsa, well, tá irdecht golóir ann ach an cúlbar dul in order brúiste an son agus tá sé Craigna Stach sa líontán bhí deis. Siúil MacDonald. Stach sa lár Peter bhfuil deisian sa scór pass clist áling isteachtaí Ciarán Downs agus Coimertún machta go háling an son ag Ciarán Downs. Farran Clara Garisach fear leisig de deisian sa cúil an count an imisteach Míchéal agus ag a Dara Haran Chasnán ach Bhílí Róda agus a Gírig Tráchtaire clárna scór ag a Dara gan Cuine Cashman. Decúis na broga and counts on a mehe stock agus Haran Chasnán and son Ryan. Ryan and past the good detions of better cool and counts on a mehe stock. Oh, block oilta agus beg ira cool feather agus Dahidella. Her score better Aaron Lynch Lashella pass clish to Mackensa to Dermot Moriarty. Illinger Gamahig Moriarty ach an counts on Imaha Haran Chasnán. Ollscoile tacht bout one ella tashidik fiau soon da Cúlín Dernan Trish Mishnaka Hartum. Shanson ishig Aaron Lynch and counts on Imaha Norda Haran Chasnán. Anna hunger her fraud. Eric sin a mehisteach ag Garland agus clártha Haran Chasnán.
Sticks na siomri festis tigan sin gur hitar max an gléthe sin don Carllow clig derna sa chéile fitar Jennifer Rouse down sa chéad Carllow clig hain a trí ag gunna náda dó chun tosig ach an son tháinig Coláiste Ollscoile á Cliath arnais sé chúlín ceannas tí go chéile có agus iad dulta cúlín chun tosig ansá ag leathaim agus é sin díreach hart agus na fórna an mothra bar lethir a clig le fescin céimh ag gimmert ag gléthe ceannis chun Mhic Shigiúir na bliana seo Cliath ag arsúil go dain de chéadín se chuing in Seálaí Círí. Nis Brendan Cawley, sinna fear Caildáir dúircha cinú go bhfuil go haingas na háiseacha gur ceart over bheith lucht Coláiste Ollscoile á Cliath déanamh deithnas teacht go dtíon taobh lína agus ón gafisteach sellh bútan sonna go siúd Críoch níidir an chéad lethir out agus cuioinnig an tatan se chatte in san cléthe cearcanis bí é seo an ceathrú a bear a bhí an Coláiste Ollscoile ó Átha Cliath agus tá deiscanis dul ar an ansaí. Sean son, Ryan O'Toole, Siar hain sé go deirgadí Donnacha Gilmore. Isteach sa lár, oscailtín is beidir túsan Déardaoin, tín taobh hawl. Dúlgus cosantan is Ollscoil Luimnigh, ag dímár leis an spántas a déanómad rih leathaim, se chun Liam Smith, cho las captain agus ag fanachtan son leis hain tá Jonathan Lynham, fear na hirmhí. Lynham fóstal isteach pass all in uig siúd agus deis go deire ag Sean Callanan, féhrú, deis an sór cúil agus an count an nada sa líontán. Jonathan Lynham ag deire, scór cinúnach ag tús an Déardaoin agus Lynham ar chlár na scór. Ceithre chúlín an isis idir na fórna scór Harveh cinúnach agus díreach mar hastig uha siúd agus an rud nach raibh tastála an am céine ar an taobh eile. Glúiseacht únta Curly chéile agus Lynham in san ád ceart an cúil sin aimsethe héna hocht gona héna cethir agus ceithre chúlín na brabna súl oscailte idir na fórna ansá. Nis tá breúir Ollscoil Luimnigh cuioinnig ráidir sa cléith ceannis nora. Coláiste Ollscoile Corcaigh agus an lámh an uachtar go siúd go deir tréis an breise. Corn nach bhfuil tucha riomh lotha ag Ollscoil Luimnigh. Nis beag le feiscint agus speise sa múl feic an cadén teachtain iartánta tris an cúil sin i chéile tús an Déardaoin. Nis Daniel Walsh ó chailfur i bhreachán gunta an chlár. Frank Urban. Biste gur grantas an himmarthirí mór seo tharnta seach sa cléthe gan bhail mar tá scóirnig tastáil go te agus go teomh agus stáid seo. Siirtí Paul Keaney. Cúla go siút sa chéad leach deachreachtaí an son sellh chamád agus an Coláiste Ollscoile teacht amach. Éasca go maith an áiríar an son. Over the top, Donica, go over the top. Nis isteach sa lár hen siad. Cúil sin tá cinnte go spreaga sé iad. An tá Tránón agus pass all in cliste seach an satí Cormac Egan fear íomhálaí rís tá sé glóric scórna ag tús an Déardaoin ceann íse limithe trasna an son agus rís brú ar Ollscoil Luimnigh an tá na himmarthirí seo na tusa anna bhríomhar Ira Garrón ag turling te dul isteach agus ag dul tá muir á rá Haran trasnán an son ag go deir cad é mar chúlín an son ag Diarmid Moriarty. Iireach dúntaach an ceathrú chúlín in isis ag Moriarty agus cúig chúlín idir na fórna. Scóir tastáil ar Dave eile. An ceann son seolt isteach ach ar thaobh na lámha deise agus ar fóríl. Leann an tarna ceann ar fóríl ach ag stáid seo tá scórna tastáil go dóite ó Ollscoil Luimnigh. Fear síntan son agus Coláiste tastáil. Agus tá go Ollscoil Luimnigh i déanamh athrú chomá. Agus an tarthú sin déantas gur iver fit trí á take isteach agus sinné Dara Hínahan ó Russ Cumáin. Ceann second is lumgur iver hain diag. Paul Keaney at half tris an forca gágant agus sin rud nach raibh mar dar nó príomhscórálí na fórna agus fear atá anmhach an pelle ach sin imethe is agus buile é sin dó for se cúil agus cúlín sa chéad le á se tá Ollscoil Luimnigh féhrú ansá.
Kick amach le techt ó Cillian Roach. Collision a gúnta Elisha. Peter Duffy fannachtach an count so well am Haran Lína. Bhí ráite ag an Muir an son agus be sin a bhábhar Ollscoil Luimnigh agus tastíú go rachaí cúpla rud an a bhábhar inis mar chlár na scór tá cúig cúlín taobh hir agus gan caite in san tarna tréimhse ach cúig nómad. Tá géireá leis an scóirtá ag Ollscoil Luimnigh ach éling anna chuntuirteach agus deachar agus ag Déardaoin count an Míchéal agus é sin Haran spotted dómh le héidir cúlín an son. Kick séir den chéad sco. Ceanna heasta go dóit an bhearna harnastí ceithre cúlín ach níos táchtaí an chéad scór acu ón 8 nómad díag in san chéad le agus é sin críochnaithe agus snastant an ag Paul Walsh. Gonna hain cúig an sa I Ceatharlach. Agus an Coláiste Ollscoile Baile clear an ounce I ríist. Cúil sin treis misnach a hartómh agus dear an gúil cúil go eile ionta agus Leine manis I Garisteach. Deisbed her scór eile agus an count ó Roéisca an son ag Déardaoin. Ach yes agus fóríil agus beceart an count ó in áir bheith clár Haran Trasnán beag díma ar leis an iirecht átha son. Séú ceanna tá mithir stray. Inis an Coláiste Ollscoile. Ollscoil Luimnigh in Spórt. Spraggy an tastáil agus táte Frank Irwin. Farheimsigh an cúlín Dearnach dómh sin Paul Walsh. Chungnis an tonadí sin Dara Hínahan. Far Ross come on loose. Sa bhar chéine tá siúr mór haimpel agus ag Dara an fel good ar nás agus Coláiste Ollscoile réitor áfach ag scuile leis an immert agus frihansaí mar á dhéanamh inis an Coláiste Ollscoile se chuing maintar Átha Cliath agus iad ag immert níos fearr go cintanis mar iarn. Bí é seo an carhrú an ar bhúdar an cluiche carhrú ceanis agus cuma na maithas agus stáid seo orthaí ná ire. Bhfuil tamil má fós le dul in san Caibhland. Dara McIllarney. Chúsáildaí Liam Smith. Sam Callanan ag Dara. Den sé iirecht an pass a hartúig Callanan fós a dul agus ag Dara Irene leis se come out stigan son agus Seansar cúlín an count son a Míchéal ag Garland agus Haran Trasnán. Sár glúiseacht an son an tarna cúlín ag David Garland. Far bhuineachán an son Anna crying ach glúiseacht únta condition a chrathú agus sin an difriocht. Cúig cúlín a ríist atra. Ollscoil Luimnigh tacht agus Fenton Kelly far bhuió. Coláiste Déardaoin réitor an son agus Nóir ní léon roch immerthe I cháil le beidir ceapúir clic na fihanómad an nús mar derm se bhíidir gomach chuntasig sa chéad fihanómad. Cúig cúlín chuntasig atá an cluiche astra ó bhain agus tá seo tá siad cúig cúlín chun deireadh tá kick séir áfach ag Ciarán Downs. Fuair sé cúlín más chéad le. Peter, watch runners. Don't care. Watch runners beside you. Brainin faring a fós Titman son ach mar dúrpan dí léin. Séad an cuithe in éachran sa agus na brata ar fad gan a bheith glúsca slíomháin nó slíeile. Brúan isir Ciarán Downs. Ceamsa ardaithe tóiste furfa Haran spot a dómh sár cúlín an son ag Downs. Héine séis gona héine de. Bhearna harnastí ceithre cúlín. Sin cic amach le teacht ó Cillian Roach. Cuinnig an tarna cluiche le cheannis a tosnú ar bail se sin ag 8 clog Ollscoil Olle agus Ollscoil Bhá Nuad agus sin in inis Queen agus casig bútóirín cluiche sin agus bútóirín na Caibhlinn sa le chéile I drálí déchéadín se chuing. Taobh lína ag buchant an ceann átha sa.
Bruin son chat there Brendan Cawley. Spás agus buntáis ag an Coláiste Ollscoile ó Bhaile Cliath chance go siúd glúiseacht ansaí eile a hosnú agus teachtamach an son tá Sam Callanan. Go cliste isteachtaí Garland. Tá sé ag fiosú deisir Coolín an countsa I meisteach ach ag deir an muir ará ar héamh na lámha cléan seachtú iirecht a mithir stray in Ishiacha. Chance na golóir crothathe. Clár na scóir buntáiste ceir Coolínachán. Kick amach son. At Reenamach ag deir Daniel Walsh. Ar an clár. An golóir fósacha in San Caivland. Cliste isteach an son go dtí Dara Heenahan. Dara Paul Walsh. Carragee. On a Diella. Jack Fallon. Better will chance and sorry cool my land she'd low count Ishil Mehesh Dachanson v chance and son. Ach Egadera. Rachel condition a Glake Hernash Kalish Fekehege. V chance und Conson Bader Ollscoil Luimnigh or cool. Ach Egadera Kashi de Vesosta and kick Sir Frank Irwin can council Hogant Agus Shural to Quershin Council. Har on Trasnon gone in strain on Son Irwin. Far Vio or Clarna score Agus Brabnasul Nilatra a cooler reached. Shanna for na dul score Gaulish is turn a Tráchtaire. Coolín idir na fórna an Risha agus an Coláiste Ollscoile ó Cliath an Tosig. Ve dírishin di Coolín fé in San Ceatharlach an dá Coolín turna tak Ollscoil Luimnigh go seachún a rístid. Mishnachcha. Garrod Hassett ara golóir dent go an Risha ní léon heis féidir an ghfuil Cahar nó Cougar an a dí tucha isteach á sár Coolín an son. Downs ag a deras dócha. Go Coolín an ish agus tá Coláiste Ollscoile ó Cliath féhrú. Sin 3 scores tigi chéile ag Ollscoil Luimnigh. Agus an farspar sin á rúna. Nómada níg nómada. Sin Canson an dolamach cho fada le Donnacha Gilmore ach an Canson a mecha. Haran lína agus gachrad an ish a dolamh ábhar Ollscoil Luimnigh le cúg nómada nús. Idig Ollscoil sús cuasaí. Iléon ceisnach bhfuil imreoirí maithachá Frank Irwin dunacha siúd. Fiosar sa turna Tráchtaire. Tín onadí. Sna Garrod Hassett ó fána hena leanna ag irí. A chuairsáil an coolbar an ish Conor Flaherty. Den óán fáchas amala tartar den chiisnaige. Isisteach ó fada le Dara Heenahan. Tríála siad an taobh sa ish. Calum Keogh. Deir Shelf Hernashik Frank Irwin tá sé teachta seach sa Cliath. Deisir Coolín sin scór an Cliath ag Frank Irwin. Agus an bhearna is luair istidir na fórna. Ollscoil Luimnigh ag fiosú. Drir mar tá leisio dularaig ba siad harvest á leis an taspáintas le cúg nómana nús. Coolín ag teachtó Ciarán Downs Irwin fé agus Downs a ríist agus an kick amach so gan únta go héh faide come out an siad shelf. Ber Ganzi Rory Brickington and son agus Brendan Cawley ará well ní léon ceist fisin gribh tarint agus teist ceart curtha Ganzi agus í trisin kicks ar a hógan go barsteach sa lár seachún an ish Sam Callanan. Coolín idir na fórna anna Cliath ar ire an sa Ceatharlach Tráchtaire. Jonathan Lynham. Sin fór an cool ar nóg tús an Déardaoin. Dara Craig an ish Machtín Cliath. Scored tastáil ón Coláiste Ollscoile ó Cliath. Lús an ish Oscailtí. Eistí McIlnerney. Machtín Cliath a ríist. Tá siad fáinach. Cosint an a bhaí ag Ollscoil Luimnigh. Tá seans ag a deir áfach ag Dara Craig an count an a meisteach. Sábháilte ag a deir agus dénta go húnta go sigan son ag Conor Flaherty. Coolbar amach an ceist seachún Ollscoil Luimnigh. Fenton Kelly. Tá sé ag bogan níos mire. Ciarán Downs. Far an chlár. Bhfuil Coláiste níl a deir an réiteoir. Shelf come out go ní an son agus tá deisir Coolín an co-score
an counts on a Mhic Shigiúir. Ag deireadh haomh na lámha clé agus an tríú iirecht a Mhic Shigiúir son ag Ollscoil Luimnigh. Peter, get aside. Killian, Johnny and Peter. Let's get aside. Anna chaimhlann tar fad in san tarna tréimh sin sa. Cormac, you're on break. Agus a brad na súl carú uair clé Átha. Cuoinnig go méid an breise tastáil Mohammed Cormac deireadh na himmartha. Agus ag an stad seo ní chuirfa é sin as an áireamh. Nóir de haon siad sillah ar náis. Ag an Coláiste Ollscoile le bhrethir Gansaí son scuileann réiteoir leis. Scóir tastáil Utha. Donnacha Gilmore. Oscailtí inis. Ar náistí Gilmore an pass sin a methir stray. Agus seansan son ag Daniel Walsh teachtamach féhrú. Love an ordan son gan éon ceist. Kick séir agus é sin tócha go má. Agus go mar cúlín idir na fórnan sa. Súla bantet an feller feig second ag hínahan. A deis. Sin a bhatha an son agus Coláiste eile agus an dáir an beidir ag tuirsú. Agus stad seo seans go bh cumas stoch an chéad cárta den Cliath. Cliath Harbh Spórtúil go dtí seo agus tá sé sin nochtathe. An son cárta buí ag Dara Craig. Come on. Is bhí mar copan gábhhabhta sa chéad le. Cúlín idir na fórna inis ach tá Ollscoil Luimnigh sa tóir ar chúlín an cóscóir ní léon cheist fé rihan rás lótha. Ceithre cúlín dearna go cá. Tréimh sé forlámhis. Daniel Walsh. No foul, tackle low. Tackle low. Frank Irwin inis. Carrick tastáil ríist. A chuairsáiltín taobh hawl. É seo seanna Cleachta agus deis beidir scóir teachtasteach ón Déardaoin an countán áfach ar haomh na lámha deis an ceathrú ceann. Mhic Shigiúir is ag Ollscoil Luimnigh. Fannan an scór mar a bhí héana de go na héana ná. Trí nó díag go le fácan sa de gnáim in san tarna tréimh se. Fécant an son tá sé spéisiúlt an cúlpára. Conor Flaherty tá sé inis ag gimmert amach lár parca. Peter go raise ar náis tá sé ag fearra cá sé bheith ach lí. Ag brú chun tosaigh Shellah an rud is táchtaí agus ar náis ag Ollscoil Luimnigh. An ceann go ar náis agus déanta go maithán son ag Sam Callanan. Rúthirtín cúla dhéanamh ag Flaherty. Sin ar náis ar an lína. Réiteoir díreach an leis an immerton son ach é sin ar náis ag Ollscoil Luimnigh agus an gcuid snus seolta cos a tarna lehanis. Ashley Flaherty. Féhrú an son. Sláunín agus an fellim uig agus hí me go raibh Coláiste an son se gan éon ceist. Bhí cosime isteach an son nuair bhí an count sa ard ag David Garland. Chuig cos isteach an son go míid leach ag Colin Moriarty is tólam. Agus bhí an réiteoir chun an cearta thart a cálaí bhí sé ar an spotta. Agus in á riir bhí an táluha nach raibh cúil géalt an son. Leannig Conor Flaherty. Agus tá deis an son ag David Garland. Gá chúlína choráiste ríiste sin déanta gan éon strain. Scór agus go an céad scór ón 8 nómad agus trocha. Here we go, Johnny, free man, shot. Nómad mar se gan scór. Ag deire, kicks here Garland. Gá chúlín fantastic ríiste. Héana díag gona héana ná se chun Ollscoil Luimnigh. Dara Heenahan. Pass all in Cliath an sub better go to glóra cool. Coláiste eile ar an réiteoir agus sin le feiscin le cúpla nómada nús an dá iarn ag géile Coláiste astíigh chéile agus cílíonn sé sin go méid kick séir éasca go má dhearfa ag Paul Walsh agus seansaige an bhearna is luach chur idir an fórna boutáin eile. Paul Walsh leis get ó choristeach gan éon strain agus cúlín atra uair amháin eile. Arhuile á dhéanamh an son, cíimiid gan second céad teachtasteach, san gur ifir cehar á teachtasteach agus sinné Liam Costello ó Bhailin Bhuiling
Sangalibh Ian Coláiste Ollscoile Cliath agus ríis tá Flaherty mohon tá sé brú chuntasig agus Baile go méirfar sin tócha an tain rud a dhearing agus stad seo an Coláiste Ollscoile an ansaí ríist. Ón cantan na Mach Haran Lína over an Coláiste Ollscoile a bheith ag deire agus taachseach na hógan Donnacha Gilmore. Isteach sa láir go siúd. Is dar Míchéal Bhuina chuna teachtamach. Cúlín contasgan san dad sin an Cliath a bhí cócómrach in san Tarnaland. Tonadí had dír tagisteach. Costello le Shellef an pass to goig. Shanson son. Dara Craig. Reached Beshid Feinach. Sam Callanan. Cliath Maher Merca shoot and such on Ona. Liam Smith. Ashty Donnacha Gilmore. Lucinish, Niluha Bortún Yenov. Dara Craig a ríist. They nomad Cliath Falcon saw Ceatharlach. Coolí Nidra na Forna. Anna Chaivland. Liam Smith a ríist. Dolo Chuna Gadin. Gachtan a ríist in St. Taves Sodden Fork. Shachung Rory Brickenden. Far Chachna Mart. Sam Callanan. Tashig Lord Bjarne. Agus Ollscoil Tegand. Callanan fós a dul. Cliste, Shakati Smith. Liam Smith fós le Shellef. Dulcan Ceang a dhéanamh. Písín Físín. Macha hen sin Cliath Howlan is an dúl gus cosantar fadar Ollscoil Luimnigh agus stad seo. Eat favourú. Oh, an counts on a meher stray agus an ish. Ollscoil Luimnigh agus an cool bar. Well, Dominic den Egentel roch Peter. Dominic Boriacht banta as sin ach níléin. Rud Gadisha pass Cliste Stachan son Gadi Frank Irwin favourúach Annach Hussenton son ag an Coláiste Ollscoile ó Bhaile Cliath tá sé sin na mehamach le kickú féidir agus stad ag deire ach bhí an tá an son leotha nach raibh breth agus an cúlbáire ag brúchan tosig. Héntí ag le héine de dar an clog bhfuil 8 nómad go le de go náim fáchas a tarna tréise tá kickú féidir agus stad dáfach ag Ollscoil Luimnigh agus sin fear a hógig. Ná Kieran Downs, le cúlín magadísio trónónaige ó Hill Fihíl. Gawn Dayan chlár agus deis again na fórna chorramúd an tríú boutan himmerhórig tursú. Kieran Downs, leis an kick cúg féidir agus dahad. Tógan to chudama. Seans na fórna chorramú. Orda gama ach ag casas dóchar yes ní raibh sé amach fiú Haran Lína agus deis ag an Coláiste Ollscoile Cliath sin a glán agus Tráchtaire an ansaí ríist. Iad atá cúlín contasig seach nómad go le fácathe. Sean Coffey. Seansar scorer Dave Ella. Brúna sé Ollscoil Luimnigh and Canson Dul Gadi Garland Chasan a cool agus tá cool sin. I'm Shake Davy Garland. Bhí sé fanacht imel le Carnóga an Canson a meheisteach agus sin scór cinúnach má bhí scór cinúnach riamh sinna é bhearna síntamach a ríistí ceithre cúlín. Dó héntí ag le héine de. Cuoinnig raibh seans Dave Ella ag Ollscoil Luimnigh na fórna chorramú leis an kick cúg féidir agus dahad. Ach i brab na súl go dtíon taobhilgin fork iarta tacht seachs Carnóg Garland a dul an orda agus críochna sa líontá agus nastage. Is cool bególaigh tastáil Ollscoil Luimnigh an stad seo. Geród Hassett. Cathal Ryan. Cool sin tris. Bontá sé de ceithre cúlín a Ollscoil ríiste na fórna. Shachum Geród Hassett ríist. Fenton Kelly. Cathal Ryan. Glór Bjarne. Frank Irwin Dean Coolbar Flaherty. Idir fád Gaelic brúsús. Shachung Irid Conor Flaherty and Coolbar agus é sinner clár na scóraige. Anna cúlín ag Conor Flaherty ó Nimmert.
Harnashti cooler ish, do Henjig, Lehena Henjig. Cool moment, a couple of seconds to go down, Falka. Macla Tacht o Cillian Roach. Dáir na Queen of her Ahrú Déna Cian of Antá Chomá Trónóna. Aun Cinúnach sa Cliath. Score upon Átha and counts on a Tráchtaire Marianach. Then the Cliath Edfilla. Come she'd Shelf, she and Rudas Talkty, Egastadshah. Sheer Hin and Coláiste Ollscoile o Baile o Cliath Fad na Talún and son David Garland to Tráchtaire Shin. Smacht the Gahaling again. Sure Ollscoil Luimnigh or Heimpler. Egadera come out and she'd Shelf because she seen to worth to egg to Carllow Garland. Egadera him Rory Tershu gone questions on Coláiste Ollscoile Garland agus cos Tráchtaire agus an rétóir leart le fear Ollscoil Luimnigh chumas ans go make cart ella with the Spórt and such on Brendan Cawley agus é sin nachtathe agus cart bui Piacha Susan son ag Dara Heenahan. Farrer and Club Carnoma agus Ryan second to go down Falka in Santarna la Idra na Forna talk Coolawan. Shelf her nation son ag Frank Irwin. Ollscoil Luimnigh Spás taken to Shiganson. Neil Ross non Cliath Ritafos. Buntoshta took it to Dara Cashman and Love and Ardigan Raytor. William Buntoshta well on Love like a she's an ish near on again Buntoshta as Shin D Halavut and Scohanson. Agus Shochunga Machanish Donica Gilmore. Shakti Dara Craig. Oh, Shakti Garland. Bruinish. Her Ollscoil Luimnigh. Oh, and past Déardaoin Shin Dúrcha her stray. Ach, Egadera. And Tho le Connor Flaherty. Cludach Sheeranson. Kicks Sarah Maratoka. 3 Nomad Galenu Marshin Falka. Oh, it's a clay canish. Igorn. Mhic Shigiúir na seachtain na Sicuing an dúis das na búteoirí ag an staidse an buntáiste ag an Coláiste Ollscoile ó Baile ó Cliath ach níl Ollscoil Luimnigh críochnathe go fóil agus tá deis son ar cúlín agus é sin Haran Trasnán ag an lán tosaí an iirt an son Kieran Downs Sár Hespontas tu go uig Trónóna. Dó cúlín Dearnach ag Ollscoil Luimnigh. Hena dóig I gine dó a hendiag sin rá chúlín sin an bhearna is contúirtí a dhéas go bheith in Cliath agus Dearn clog go bhfuil begáin fé van 3 nómad fantantá. Anna Chaimhland. Gachra tug ag an Dáireann sa Trónóna kick amach sin. Go deire buna sé Liam Smith amach. Tá tabalín fóstal dulchan a bheith camad Shelf. Go dtí deire na himmartha. She can't support her Nash Ollscoil Luimnigh agus Jane to come on son ag Mark Dempsey ag Calum Kyo. Shakadi Connor Flaherty and Coolbar go lower Shelf again. Cooling untuk Darno o hina von immer triala sé Cownella nínig. Ach an count on ag Turling Garda stigan up ag Ollscoil T Cool ag Ollscoil Luimnigh stigan on counter imhe stock agus Haran Trasnán ag Brian McNamara. An Coolbar Crahig McNamara Creeknig Neil Atran so ach ein Coolín on. 3 cúlín na stigig chéile. Ag an Coláiste nó ag Ollscoil Luimnigh. Hina 3 díga cosisiú. Dó a hain díag ar dé bheile. Agus inis an lasar sa bharachan so I Ceatharlach an kick amach le teacht ó Cillian Roach. Fé von gáin go am an count sa búte ag Ollscoil Luimnigh. Gachra a dul na bhór le cúgnóman an nús Frank Irwin. Shira hain sé go dtí Cathal Ryan. Oh, fave ruin son agus Shelf talk boot on son ag Dara Craig. Craig fós a dul ar announcí. Garland lasmo. Rai sé leis hain agus é sin Haran Trasnán. Sár cúlín an son ag Dara Craig. Nuair a hastig canaracht. Haspáin sé an son é. Gá cúlín atra ríist. She got all the shots and Noma Derna to go on. I'm going to make Noma no goal of Carlesh. Go Huli Natra. Bjorn on a contour took on a DL and Sunshine Keen Míchéal of Vio. Galore Farrer of Vio and such on Ona. Dinella son Fenton Kelly. Bralo Rudy Gogan to the Noma Derna. Shochung along Cooley. Mark Dempsey. Captain of Forna. Shakti Kelly reached. Idig Bruch and Toss. Will Cool on to
Ceatharlach. Better cool a hurricane Buadóibh. Tackle low. Tackle low. Foster announcy. Frank Irwin. Anna Cuchilla against Ceatharlach. Tackle low. Gedirty Fenton Kelly. Irit Ord, Gary Onig, Turling to Shigensa, Shelvig Ollscoil Luimnigh, Ovi Shanson son, V Shancer, Cool Godainig, Brian McNamara, Ag Egadera Sar Hussant, Eg and Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath, agus an Council Glanta, agus Beidir Gorbation and Chance. Desha Garland, Cumberton Tavelin, oh, here na Tasha Shin fight, Sanaig Sin fuitas díreach in san ocht agus an aig Geród Hassad atá ciontach agus beag sé saimúlanis fécint cén dach a bhíar a gartan. Ní dom gribh sé omláil malíiseach ach bhí sé slach go maith an am céine. Réiteoir dul seach an son chun leabhart le Geród Hassad. Carta buí bhfuil an tá leis. Agus Garland, san go me se áráid, blog a misca tóca. Rud is táchtaí an tam a bhfuil sin imitheisteach an am cúit of Garta an sa an a déal a teachta seach agus sinné ihar a fithe héin san an farcar ó Chrisleáin Connacha ar na Coláiste Ollscoile ach tuige siad anis an rud a bheith gútha ná an tam a bheilt agus an tam cúit of Garta ceithre nómad atá fógrathe á sé tá cúpla nómad fós le dul an sa. Trí nómad fós le dul nómad de sin caite gabh leis. Gá chúlín idir na fórna tá cúlbar a tacha amach an Council Hogan sin é Cillian Roach. Agus kick séir le hiling atá géir go maith. Seans trí cúlín a chur atra orda go maith níl fad go leor ann. Turling to Stiganson ach ag a deire. Tochtú ceanna tá mithir fóríl. Gá chúlín atra gcónaí ansán. Kick amach ag Flaherty. Cadé mar seans ar cúl a bhí ag McNamara ó Chianamh. Ann fós ag Ollscoil Luimnigh. Siún Daniel Walsh. Darna anna chun túirteach. Dunaigent iste gan ábalta seileamh a gáil agus tá Coláiste an son mar go raibh tarint á dhéanamh an son ag bhí tarint á dhéanamh ar Janzi Jack Fallon. Agus cílann sé sin go méid kick séir tharbh éasca ag Ollscoil Luimnigh agus deis an bhearnas luachar idir na fórna is sé Frank Irwin. Thógadh an ceansa agus gan strainer bit is sin tharint trasnán. Táh ann fós aige agus tá ann fós ag Ollscoil Luimnigh. Héna ceartíag ag Ollscoil Luimnigh dóíag sin cúlín amháin idir na fórna agus an seileamh is tharbh táchtach. Secondí fós le dul in san Cliath bhí ceithre nómad fógratha. Agus begimmar to one elega Kinton, kick amach an ish. Fad galore le here at Cillian Roach. Norda Hain sheet, shell of coat talk to Kegastacha. Bruter Riganson, Hig Ollscoil Luimnigh and Meg Aun Breshagwing, Shinny and Cash and Council Smock to go hauling. Hig Downs, Ollscoil Luimnigh, a Dollashak, Hig Lura Coolin, on co score August Tashe Shin. Oh, I hear nar haven a love a desh on Cahru nu and Kugu kind Count Gadain, a Tomiher for Ilvi, Shansun to Ganson, Hig Ollscoil Luimnigh. Ochtig and Ig Shachtig. Cúlín idir na fórna agus ní bheith deithnas ná ar Cillian Roach leis a kick amach sa. Táimig amach sin na secondí dúrnach an sa i Ceatharlach ád sa Cliath ceannis an dúis dos na bútóirí agus ag a stad seo. Coláiste Ollscoile ó Baile Cliath cúlín chun na maithas an pass tuch an son. Bhíh nar go chúisetín réiteoir Garland le seileamh sin éon fear contartach. An féidir leis cúlín an áiricha se gáilt an son leis a gitóga blochá lúntaach déanta. Níl an Council glanta go fól, seileamh ar an ash ag Dara Craig. Dacrachtaí an son ag Ollscoil Luimnigh sin a gáilt ar an ash. Beidir go na bro sé amach dóibh agus well, ó sin stoppathe. Has to go é bhogad chun tosaigh tá carta nocht an son. Agus carta buí ag Callum Bolt an os na sár sélig ag gail Dara tháinig isteach mar anna dí. Dúireann go bhfuil na honna de ar fad an dáthibh tucha seach inis. An seans dúireanach déanamh amach ag Ollscoil Luimnigh. Tá siad cúlín chun Derrick an sa. Frank Irwin. Mark Dempsey, first Sheenton saw. Lanigan Immert, second to Átha Fáca, ceithre nómad a bhí fógratha. Agus big chance óháin eile ag Ollscoil Luimnigh sin a hartaí ann breis an sa tránóna.
Crampa Coláiste Carllow Masúlar Fadanish. An Imrit Shosh, an Desh Dernick, Spórt agus Alma Monsonig Mark Dempsey, Shansa gan Gaptainach tá a Ireach der Haven Lova Clay, agus Foril, agus Leshin, Shansa Ollscoil Luimnigh, Mhic Shigiúir, Tan Gnódin Tan So Trónóna, ag an Coláiste Ollscoile ó Baile Átha Cliath, hí annach Haven Trafad, Godain in San Tarnala, agus Cúlín a Vider Contosig Trish, Keranómad agus Truck an Coolshin, ag Jonathan Lynham, Cadémar Cúlig Davy Garland and Son Arish Canidir Cur Keracúlin Contosig, Trid Ollscoil Luimnigh Honidir Harnash Fego, Vi Shansna an Son, Con Cursi a Chorhamú ag Egandara, an Bhearna Islú, Idir na Forna an So, agus an Buntáiste, agus an Ád sa Cléthe Canish, Tuchalóha ag an Coláiste Ollscoile ó Átha Cliath. Scór Dernick an So, Dóig, I gwyna héna cardig cógardagus, leis an Coláiste Ollscoile beisiad sa Cléthe Canish an Teachtain Sichuing. Firstach, Cofada le Ben O'Carroll Farnave Breed, pass Cliste, ag a siúda Shakadi Diarmid Moriarty, ag a Shansar Coolín, agus an Countsa, Clara Haran Chasnon, near Yari Glow, agus tá Deshagoni and so, ag Dara Craig, ag a Dara, agus tá an Countsa, Haran Chasnon Downs. Countsa, well, tá Irdacht Galore, Aun, ach an Coolbar, Dublin Order, Bruish against Son, agus tá sé, Creigna, Stock, Celine, Ton, V Desh, Jacob MacDonald. Stock sa Laura Peter will Deshan so score pass Clist Alling Shakti Kieran Downs agus Coimer to Mach the Galling and Sonic Kieran Downs Farron Clara Gary Shock Farlashig the Deshan so Coolel and Counts in Mishtak Ishal agus Egadera Haran Chasnon nach Vili Roda agus a Gierig Tráchtaire Clárna score Egadera Don Quinna Cashman Decution Broga and Counts on a Mehe Stock agus Haran Chasnon and Sonny Ryan and pass the Goog Deshan so better Coolel and Counts on a Mishtak oh block Oilta agus Begira Coog Feather agus Dahidella her score better Aaron Lynch Lashella pass Clishta Mackinso the Dermot Moriarty Illinger Gamahig Moriarty ach an Counts on Imaha Haran Chasnon Ollscoile tacht bout one ella Tashidik Fiau soon Dochulin Dernan Trish Mishnaka Hartum Shanson Aaron Lynch and Counts on Imaha Norda Haran Chasnon Anna Hunger her fraud Ericsson and Mihishtak egg Garland agus Clara pass all in Uig Shoe agus Deshigadera ag Sean Callanan Favorue Deshan Sor Cool agus an Counts on Nada has a lean ton Ollscoil Luimnigh and Satan Himmerhori Shod na Tussa Anna Vriever Eric Arion ag Turling to Dulishtak agus ag Dalton where are raw Haran Callanan Fosa Dul agus Egadera Irene Lesh shall have come out his Stigginson agus Shanser Coolin and Counts on Mihishtak ag Garland agus Haran Chasnon Jack Fallon Better will Shanson Sor Cool my land she'd low count Ishilamahesh Dackinson v Shanson Garrod Hassett Ara Galore Gent to Cogan Rish and Elaine Hesh Feather and will Carry no Cougar under the took a Stocko Sor Coolin and Son Dara Shell of Hernashik Frank Irwin Tasha Chak to Shocks to Cliath Desher Coolin Shin score on Cliath Frank Irwin Shanser scorer Davella Bruin Esher Ollscoil Luimnigh and Council of Dalgady Garland Chasson and Cool August on Cool Shin I'm Shake Davy Garland. Team Coolbar Flaherty. Either fought Galishik Bruceus, Shachung Irit Connor Flaherty and Coolbar. Agus a Shinner Clarna scoring. Turling take Turling to Shigensa. Shelvig Ollscoil Luimnigh Ovi Shanson son. V Shanser Cool Godainig Brian McNamara.